Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mbwire amahoro y'Imana mwese amuherereye ku migabane itandukanye gize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania. Mwese turabaramukije twifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyangwa umunsi mwiza wo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Kindi turasuhuza cyane abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo, bari muri Nord Kivu, Sud Kivu, bari mu Rwanda batwumva, i Burundi. Mwese turabaramukije twifuriza kugira igitondo cyiza cyo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Cyane cyane turasuhuza tunaha pole abantu bari mu misozi miremire y'umurenge hariya hakomeje kubera intambara ihuza leta ya Kinshasa n'abambari bayo, aho bateye ubwoko bw'abanyamurenge bashaka kuburimbura. Rero abatabazi mwese muri ku rugamba, muri ku muheto, ndetse n'abaturage muri mwese murimo guterwa cyangwa murimo kugirwa ingaruka n'izi ntambara zirimo kuba umunsi ku wundi aho ngaho mutuyemo, mwese turabaramukije tunabaha pole ko mwihangane rwose kandi mutuze. Imana yo mu ijuru yonyine irahari ku bwanyu, ndetse n'abatabazi barahari kandi bazabashakira amahoro aboneke. Rero uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru yo muri iki gitondo agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko Minembwe byifashe, Uvira turakubitayo, hanyuma leta ya Kinshasa irarega sosiyete ya MTN ko kuza gukorera muri Kongo mu buryo butemewe. Vodacom irabeshuza ko itafunze connection mu bice AFC imaze kubohora cyane cyane mu misozi miremire y'umurenge ndetse na za Uvira. Hanyuma Mayimayi Nyatura yaba yamaze kwishikiriza mu maboko ya AFC. Baje ejo ari benshi cyane kuko bamaze kubona ko ibyo bagiyemo bayobye cyangwa ibyo bagiyemo bidafite umurongo, nabo barashaka kwihuza n'abandi kugira ngo baje mu murongo wo kubohora igihugu. Rero aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura mu kanya gatoya, ntukikwe rwose urekereho urushinge kugira ngo tuze kubana ido nido muri aya makuru yacu tugiye kubagezaho. Tusaba wewe utarakora subscribe cyangwa ukitwumva bwa mbere, wihutire gukora sub kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe kandi mu buryo bwiza bukunogeye. Mwebwe mwamaze kuyikora turabashimira rwose, muri abantu b'ingenzi twahwema kubashimira kuko mwakoze murimo ukomeye, kandi turizera ko mukomeza kunogerwa n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho. Tuzabatenguha, tuzabagezaho ku gihe kandi amakuru afite rwose ireme. Reka amakuru yacu tuyahere hariya muri ho plateau mu misozi miremire y'umurenge, tubabwire uko byifashe kugeza aya masaha mu Minembwe. Amasaha amakuru yo muri iki gitondo ntayo dufite, ariko dufite amakuru y'ejo y'ibitero byabaye ejo, umunsi w'ejo, ku munsi wo kuwa gatatu tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Ejo habaye ibitero impande zose, axe zose zigize Minembwe. Uko zingana ni muri ya gahunda y'umwanzi aje kumara abanyamurenge, akaba ariyo mpamvu akomeje kuinsista kugira ngo abone uko ahanyura asesera kugira ngo ice abaturage batuye hariya bo mu Minembwe, abaturage mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge. Murabizi ko umwanzi amaze imyaka 9 agerageza ubwicanyi, agenda ahindura strategy, agenda ahindura amazina, agenda ahindura inyito y'ibitero. Iki gitero cyari kigeze ku gitero cy'iminsi 15 bari bashizeho kugira ngo babe bafashe Minembwe ndetse n'ingengero zayo, ariko ndibwira ko iyo minsi hari igiye kurangira batarahafata, kuko Minembwe ndetse no mu ngengero zayo hari abagabo, ariho Amadu n'intare za Sarambwe bahagaze bwuma, bahagaze kugira ngo babashe kurwanirira ubwoko bw'abanyamurenge. Akaba ariyo mpamvu kugeza nejo bagabye ibitero ama-axe yose, ariko bakoresheje indege, barashe indege ndetse barasa na ziriya ntwaro zikomeye zo gusheringa gusa, barasa kure, ariko bajya bo hasi bagenda barasa n'imbone ntoya nta bigeze bagaragara, kuko
barakubititse mu minsi 3 ishize bahuye n'uruva gusenya. Ubwo rero indege nizo zabashije kurasa axe yose za point zero, za Nyaruhinga, za Bicumbi, za hehe, iyo za Mikenke, za hehe, ahantu hose hari abasirikari b'amaduni ntare za Sarambwe, indege zarahageze zo mu bwoko bwa drone zikeneye kugira ngo zirebe ko zabica, zikareba uko zinjira mu baturage zikabiraramo zikabica. Ariko cyo ni ikintu kitazabakundira habe nabo bakifuje kenshi, bakifuje imyaka myinshi, ariko kukigiraho byabaye ikibazo kuko Umurenge harabyaye, Umurenge hari abagabo, Umurenge hari intwari, Umurenge hari abantu bafite ishaka n'urukundo rw'igihugu ndetse na gakondo badashobora kwerekerayo kugira ngo basige abaturage ndetse na gakondo yabo. Rero nuko byifashe ejo, niko byagenze hariya mu Minembwe. Intambara ndayabaye yindi y'amasasu yo hasi, bakoresheje ibitwaro biremereye ndetse n'indege nizo bagiye bakoresha barasa. Ariko twabwiye ko indege itofata igihugu udafite ingabo. Aduyi n'umuwoga rwose n'umunyabwoba, ntago byamworoheye mu minsi 3 yashize kuko babakoreye akazi keza kandi kameze neza. Rero nuko byifashe tumanutse hariya za Bibogobogo, naho nuko muri kwa kundi bikimeze, nta kintu kirahinduka, umwanzi aracyahari ku bwinshi. Abaturage baza Bibogobogo ntago bamerewe neza, tibatekanye, tibatuje rwose, kubera ko baragoswe hirya no hino, imbere n'inyuma baragoswe. Umwanzi arabagose, ntago aboroheye, nubwo atarabica ariko ntibasohoka, ntibarema isoko, ntibaja hehe. N'abantu bari aho ngaho gusa basa n'abari mu kato, badashobora gutembera cyangwa badashobora kwideplasa, ntibashobora kwiga ku muhanda hasi, ntibashobora kuzamuka ngo baregere mu Minembwe. N'abantu bari aho ngaho muri kariya kaziga gusa ka Bibogobogo badashobora kwideplasa habe na hato. Tugeze hariya Ifizi hariya muri teritware ya Fizi hariho imiborogo iteye ubwoba. Iyo ni imiborogo ya twatwana tumwe mwabonye bariko bigisha kurasa, tuvuye mu ikosi, twa dupeti duto cyane, tumwe barasaga kakarira, bundi bukazana ibimyira, bundi bukagira gute. Ubwa bwana nibwo baroshe ku rugamba bugeze hariya buhura n'uruva gusenya. Ejo bazanye imirambo mu dupfunyika rwose, bayipfunyitse, niba baramaje kuyipsipsa, niba baramaje kuyitwika, niba barayigize gute, tawuzi ico bayikoreye kugira ngo yorohe ndetse bayishitse hariya. Cyakoze ababembe ni bagufi, ariko todufuka nsinzi ko wadukunjira mu mudugwa ajemo. Bazanye imirambo mu dufuka twinshi cyane, bayigeza hariya Ifizi kuri teritware. Abantu bararira, baraboroga. Babikoraga bazi ko ari ibintu bimeze nk'imikino, kugenda gusa bakafata inka z'abanyamurenge bakarya, bakica abanyamurenge, bagatwika amazu bakagaruka. Ariko basanze ibyo batekerezaga atari ko bimeze, kuko ndago byaboroheye. Nabo babonye ko bishoboka kwica ndetse no gupfusha, nabo byabagezemo. Rero reka nabo babanze bumve kuroga uko biza bimera. Bamari bamaze iminsi bicana ariko badapfa, ariko nabo byabagezeho, wenda bazacisha bugufi cyangwa nabo bagende bagonge. Rero muri teritware ya Fizi ni uwo muborogo bafite, kuko bafashe abana babo basuka ku icumu, basuka kuri Songoye, batazi ko hariya hariho abagabo babarashi kandi badashobora kwerekerayo ngo bahunge umubembe. Rero nibwo babakoreyemo, babakorera muri machine gun ndetse n'izindi. Umwanzi arahunga agenda yarara kugeza n'aya masaha bari mu kiborogo hariya muri za Fizi. Ntago byaborohe, ntago byigeze biborohera. Bigaragara ko intambara yabaye hariya za Karongi na za Bicumbi ndetse na za Karingi yari intambara ikomeye, kuko umwanzi yarakubiswe. Akaba ariyo mpamvu ejo yiriwe atuje rwose, ninkaho ejo biriwe bashingura, barimo gushingura ndetse no kuvura abakomeretse benshi cyane ku rugamba, kuva ku cyumweru, ku wa mbere, ku wa kabiri, ejo ku wa gatatu. Ejo hiriwe hasa na hatuje, harimo kurasa indege zonyine. Indege zo tizazisiba n'aya masaha, ziri mu kirere ko zirazenguruka, ntabwo zigeze zitanga agahenge cyangwa konje habe n'umunsi n'umwe, kuko izo zabaye nk'umuturanyi w'abanyamurenge no kwirirwa zizenguruka hariya mu kirere, zigenda zirasa amazu y'abaturage, zigenda zibomba amazu arimo abana n'abagore
nuko niko bimeze hariya mu Minembwe. Indege ntizigeze zihagarara kugeza n'aya masaha, ziracyariko zibomba, ntabwo zaretse. Rero nuko byifashe hariya muri Fizi. Hanyuma hariya ku Ndondo hariya ku Ndondo ya Bijombo, Mayimayi yatangiye kujuguma, ko baravugishwa, ko baraboroga, ko barataka, ati mudutabare rwose kuko hano hari imyiteguro ikomeye. Ingabo za AFC ya Maduni Intare za Sarambwe ko baritegura kugaba ibitero, none mwuka byaremwe mudutabare rwose, muduhe musada turebe ko twahangana nabo. Mwumvisha n'andi ma audio y'undi mugabo nawe wahariya mu Masango, wa wundi witwa niba Irunga Risesema, burya avuza induru igihugu cyatewe, abantu baje batagira uko bangana, ibihumbi n'ibihumbagiza. Tubwo rero niba mudashaka ko igihugu gifatwa, mwohereza umusada. N'abandi niko barimo kuvuga, timudutabare rwose, mwohereza umusada kuko ntago byoroshe hano ibintu. Amazi si yayandi, mwoge amagazi, amazi si yayandi, ibintu bijya bisanzwe siko bimeze. Imyiteguro yabo irarimbanyije, kandi niba dutera igihugu bazagifata cyose. Rero batangiye gushya ubwoba ko barashugumbwa, iyo n'abandi bose bari bahiye ubwoba bari kuri point zero nabo ngo bagende bahunge, kuko ndago byoroshe, ntago biboroheye rwose, kuko bafite ubwoba bwinshi cyane kubera ingabo za AFC Maduni Intare za Sarambwe ngo babaye benshi muri biriya bice. Rero nuko byifashe mu bice byo ku Ndondo. Abafrero ngabo za Mayimayi zifite ubwoba, zazindi zitaraga, ariko abandi benshi baraze bafite ubwoba bwinshi cyane bw'izo ngabo za AFC M23 zirimo hariya ku Ndondo ndetse n'Amadubu. Hanyuma mu mujyi wa Uvira, nyuma yaho Monesco itaraza. Monesco biravuga ko ifite ubwoba bwo kuza mu mujyi wa Uvira. Babanje kuzana intasi zabo, indege zo gutata n'ibiki, ariko kuvuga ngo bazemo ntibizeye umutekano wabo, ahubwo biravuga ko harimo kunegosiya AFC, ingabo za AFC ko zabagaranti umutekano wabo, bakaza hariya muri Uvira, kuko ntibizeye Wazalendo, ntibizeye FARDC, ntibizeye igisirikare cy'u Burundi na FDLR. Ariko biravugwa ko, ntabihamya mfite, ariko biravugwa ko igisirikare cya AFC aricyo cyizewe ku mutekano, akaba aricyo gishaka kwiyambazwa kugira ngo kirinde bariya ba Monesco. Ikindi kiri hariya mujyi wa Uvira, umutekano w'abanyamurenge bahariya muri Uvira. Umutekano w'abanyamurenge Uvira ntabwo umeze neza. Umutekano w'abanyamurenge bari muri Uvira ntabwo umeze neza pe. Ntabwo byoroshe. Ubu nyine ntibagisohoka no mu nzu, ubu nyine ntibashobora no kugera ku iduka, ntibashobora no kugira gute, ko barahigwa bukwari. Nyuma yaho bavugaga ngo bafite umutekano, ngo bameze neza, Purusi agenda ababesheje $10, $10 zingahe umuntu w'umugabo, ibintu ngibyo kugeza aya masaha umutekano wabo ni nkaho utameze neza. Turabatabariza rwose abaturage b'abanyamurenge bari mu mujyi wa Uvira, nta mutekano bafite, kuko Wazalendo kwirabagendaho, kwirabirukaho, kwirabashaka kugira ngo ibagirire nabi. Rero katurebe ko iyo leta izabarinda. Ningo 12 zasigara mu mujyi wa Uvira, mu gihe abandi bari bamaze guhunga, bamaze kubasenyera amazu no kubasahura. Guverineri yaravuze ngo ntaco bazaba, ngo bagomba kurindwa rwose kuzageza umutekano ugarutse mu mujyi wa Uvira. Rero uyu munsi turabwira ko umutekano wabo utameze neza, umutekano wabo umeze nabi rwose. Turabatabariza rwose iyo leta ya Kinshasa yababeshe umutekano, bagende bawurinde neza kugira ngo Wazalendo itabagirira nabi, mu gihe Wazalendo ikomeje gukora ibikorwa by'urugomo cyane hariya mu mujyi wa Uvira, aho barimo gusanga abantu mu nzu bakabakubita bakabica, bagusaba ifaranga umubare bakeneye wabura bakagukubita bagasiga upfuye, bahura ku iduka bakagukubita bakakwica. Nta kuvuga ngo nta muntu barimo gusubiza inyuma, nta muntu barimo gusiga keretse uwo batahuye, ariko bahuye ko baramwica rwose, nta gusiga, nta kureba ngo uyu n'umupfere, ngo uyu n'umuwembe, ngo uyu n'umuki, uwo wabonye wese ko barica. Wazalendo imeze nabi, urumogi n'akanyanga byabarenze rwose, inzo barimo kugenda bituma barimo kugenda bica abantu hirya no hino hariya muhana wa Uvira, cyane cyane za Kiribura, naho za Quartier Songo, za Kabindula, aho ngaho
na za Murongwe. Aho ngaho ntago byoroshe ko barica abantu mu mujyi wa Uvira. Abaturage ba Uvira bakeneye ubutabazi bwihuse kandi cyane. Andi makuru avugwa hariya mu mujyi wa Uvira ni umuhungu bakubise cya gihe bafashe Wazalendo ifashe ubwigarurira umujyi wa Uvira, nako iwujemo nta muntu batigeze barasa bitewe n'itegeko ry'amahanga. Wa munsi hari umuhungu bakubise w'umunyamurenge, baramukubita baramunoza rwose, umuhungu witwa Cubahiro. Rero yaramaze kuremba, amerewe nabi cyane hariya mu mujyi wa Uvira. Ejo bundi guverineri nibwo yamutwaye amujana i Burundi ku bitaro, ari mu bitaro byitwa Kira hariya i Bujumbura, aho wasanze Colonel Fureko nawe amerewe nabi, ndetse n'abandi benshi b'abanyamurenge bari hariya barembeye hariya. Gusa nta muntu ubabona, ariko ihari yabo cyangwa ubuzima bwabo bugeze kure cyane. Abo ni abantu bagiye bakubitwa na Wazalendo hariya muri mujyi wa Uvira. Ejo bundi nibwo guverineri yabafashe abajana mu bitaro, abavanye hariya Uvira barimo gupfa, barimo kubora, arabatwara ariko abajana torotare byamaze kurenga inkombe. Abo bantu bamerewe nabi cyane, ntago borohewe. Ubu nyine bari mu bitaro byitwa Kira bya Madame Presidente wa hariya, muka perezida niho barwariye, ariko nta muntu urimo kubareba, nta n'umuntu ubareba rwose ubasura, kuko ntibyemewe. Rero nuko byifashe, nabo turabatabarije bose. Na Fureko nawe naho ari nawe ntamerewe neza, arwaye inguma, bamukubise bene wabo bamukubise aho ngaho za Gahoro ndetse na za Remera. Nuko bimeze mu mujyi wa Uvira rwose. Gusa intambara hariya irasa nihagaze hariya mu mushasha wa Plaine, ndibakomeje kurwana. Umwanzi ni ngaho yagize ubwoba kugaba ibitero, asa n'uhagaze, ariko baracyari bahagaze neza mu mirongo y'urugamba. Ndavuga ingabo za AFC ziracyahagaze neza ku mirongo y'urugamba kugeza n'amasaha, bategereje umwanzi isaha n'isaha, kuko yabatera nabo bakirwanaho. Niko byifashe. Hanyuma leta ya Kinshasa irarega sosiyete ya MTN ngo kuza gukorera muri Kongo, cyangwa muri Kongo mu bice byabohowe na AFC mu buryo buri illegal, mu buryo buri illegal, butemewe. Nukuvuga ko bo bari bazi ko MTN kugira ngo ize gukora hariya muri Kongo igomba gusaba uburenganzira Kinshasa, bakayiheza uburenganzira, ikabona ngo kuza gutangira gukora. Ibo n'ubundi baramenya ko igihugu kirimo nzira yo kubohorwa cyose, mu buryo amarejo abiri yose amaze gufatwa. Rero bo baracyari ko bashakira inzira ahantu yarangiye. Mwakagombye kuza mukabanza mugasaba uburenganzira Kinshasa. Rero bararega iyo sosiyete ya MTN ngo kuza gukorera muri Kongo mu buryo buri illegal, butemewe. Ariko MTN yaje gukora byasinyiwe n'icyama cya AFC, kuko nicyo kiyoboye. Sud Kivu na Nord Kivu ni naho irimo gukorera kugeza n'aya masaha. Ni nyuma yaho leta ya Kinshasa ikupye network za Uvira, za Minembwe, za Hehe, bakaba bamaze iminsi mu kizima, mu rwego rwo kugira ngo birebe ko yakwica abantu mu kizima amahanga atabibona. Rero AFC nayo yahise ibibonera kure, isinya amasezerano na MTN, ikaba yatangiye kugira kwinstara kandi irakora ibijya bya fibre optique. Tago ari biriya byo hejuru, noneho n'insinga amakable bahamba mu kuzimu, yandi adashobora kugenda, bijya bigenda ku mapoto. Ni fibre optique biriya byo munsi mu kuzimu, bimwe by'abashinwa bazabagenda bahamba mu kuzimu. Nibyo ngibyo barimo gukoresha, noneho bizagende bigere za Minembwe hose, network iboneke ahantu hose. Rero leta ya Kinshasa irikoza ubusa, ibyo ikora byose ndaco bizayigezaho, kuko AFC n'abagabo bafite ubushobozi ndetse n'inararibonye ndetse n'ubwenge bwose bwo gutahura amayeri ya Kinshasa irimo gukora. Hanyuma sosiyete ya Vodacom nayo irabeshuza, ibesha ko ivuga ko ntabwo yigeze ikupa connection. Ntabwo twigeze dukupa connection ahantu ahariho hose bavuga ko twakupse connection,
haba mu Minembwe, haba za Uvira, haba za hehe, ndayo twakutse. Ibi ni ibinyoma, ni propaganda. Rero murumva ukuntu leta ya Kinshasa irimo gukora ubugome, irangiza ikabuhakana. Minembwe bamaze hafi amayinga abiri bari mu kizima badafite connection. Abafite amafaranga kuri telefone akaba nta kintu yabamarira, tawahaha kuri telefone, tawuvugana n'umwana we, tawuvugana n'inshuti, tawuvugana n'umuvandimwe. Ivyo byose leta ya Kinshasa yarabikoze kandi bimaze hafi amayinga abiri cyangwa amayinga atatu. Ari amayire kugira ngo babashe kukwica abanyamurenge mu buryo bwose, babicisha inzara, babicisha ikizima, nibarangiza babice mu mwijima, isi itabireba hirya y'irido. Ibyo ni amayiri yose ya leta ya Kinshasa yakoresheje kugira ngo ibashe kwica abanyamurenge, ariko AFC yarabitahuye kugeza n'aya masaha. Nayo mpamvu yatangiye kuzana izindi sosiyete zishinzwe itumanaho kugira ngo babashe gukura abantu mu kizima ndetse no mu bwigunge, ariko leta ya Kinshasa irimo kubihakana ntabyo yakoze. Ibyo ni ibintu yakoze bizwi ndetse n'isi yose irabizi ko yabikoze, ariko kwirabihakana. Rero mwabihakana, mwabyemera, byarabaye. Ikindi tubabwira nuko atari mwebwe mufite ubwenge kurusha abandi bantu. MTN nayo kwirabikora kandi ikeneye akazi, kandi iryo ni soko leta ya Kinshasa itakaje rikomeye cyane. Kuvuga ngo Nord Kivu na Sud Kivu niba mara kwakira umurongo wa MTN, murumva ko bizaba bitayoroheye. Ikindi ko barashinja u Rwanda ko ari bwo bazanye MTN. MTN ntago ari company yo mu Rwanda. MTN ikora Uganda, ikora za Tanzania, ikora South Africa, ikora ahantu hose, sosiyete mpuzamahanga, ariko kera batangiye kubyegeka ku Rwanda ko arego rurimo kubikora. Murumva ko ibi bintu bitoroshye rwose, ari ibintu bikomeye, ariko byamaze kumenyekana ko leta ya Kinshasa ari nyamakosa, ari nyamafuti, arabicanyi bakeneye kwica abaturage. Reka dusoreze amakuru yacu hariya muri Nord Kivu, aho Maimai Nyatura yabashije kuza yose yishikana mu maboko ya M23 cyangwa ya AFC. Baje n'intwaro zabo zose, baravuga ngo tumaze iminsi tutari mu murongo, tumaze iminsi tutari mu nzira nziza. Rero aya masaha natwe turaje, twemeye gufatanya n'abandi kurwanya umwanzi wamunze igihugu cya Kongo, kugira ngo tubohore igihugu, tukigarure mu bihugu mu ruhando mpuzamahanga, tukigarure mu bihugu by'ihangange ku isi, kuko Kongo ni igihangange, ariko ikomeza gupfa nabi kubera abayobozi bayo. Rero abayobozi twarabataahuye, natwe tugiye kuba mu ruhande rwanyu, tubarwanye tubakuremo. Rero baraye bishikirije benshi cyane, benshi n'intwaro zabo n'abayobozi babo benshi cyane. Ubwo rero reka dukomeze dusenge tore uko nabandi benshi bazaza, wenda aka kajagari nizi bitero bya buri munsi ahari wenda byagabanuka. Rero mugira amahoro, mugira umunsi mwiza, mwirigwe neza mwese. Twongere duhure akanya akariko kose, nihagira ikintu kidasanzwe kiba turaza tubagezeho. Rero mugira umunsi mwiza kandi muhaye murongo.